بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يلهتي جوست كنا وشي چي چيزة ثوابي مردقة رسي، يعني ما شما زندگي مردم وت مردقة چكار نيكي توني بكني يه ثواب شما مردقة برسي. وشما بالله التوفيق. يه مسألة لهتی هنچه کار هستن اجماع مسلمانا یه چیز یه ثواب آیا رسی، آیا فایده رسی. اولی مهمترین چیز همشه جنازه نماز. فمسلمان هر بر نماز مردگا جنازه بدهیم، یه جنازه نماز اجری ثوابی مزن مردگ واسطه هما زندگ واسطه. زندگ واسطه گوشی رسول الله هر که نماز جنازه بدا مسلمانی بروت نماز جنازه بدا آیا همین چو ثواب رسی قیراط. قیراط یعنی اکوهی انداز. و هر به امراه ببی چه ما مردگا کل بکنن دفن بکنن باری بدیم آیا دو قیراط رسی. و مسلمان هر به گوشی رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 نفر پاد بیتن آیا نماز جنازه بدین درو همی 40 نفر مؤمن ببا مشرك مكنا شرك دل توكا بي دل كامل خالص توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله شفاعة همي دعاء يدعاء بالوتمردق الله سبحانه وتعالى إشان دعايا قبول كان. دق حديثات كهربا 100 نفر بروان جنازة بدين. فجنازة شارترين چيزي مردقا فايدة رسي الله كرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نماز جنازة انقاري نكتا هيك مسلمان سرا يكبري رسول الله صلى الله عليه وسلم لوچگا يعني لوغا وابا يك جنين يعني مولدي بتا سياهين وفاة بتا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم همي مسيت هميشه آت كمي جنين هم مسيت رسول الله مسيتا بري بري روبتي یک دو سه روچ رسول الله نگندی یه جنینه. رسول الله جوست کن یه جنین کجا گوشتی یا رسول الله وفات بی. چطور شما من حال ندا پرچه شما من نگواشت من برم آی کبر من پیش داره بورت رسول الله امراه کو همای کبر کرا رسول الله هم کبر سرا جنازه ای دا گوشتی چو مکنه هجبر ما چه زندگون یکی بمیری من حال بده یه قبر تهارم پر تهاری بی انداز تهاری الله سبحانه و تعالی یہ نماز جنازه نور کا یہ قبران تو کا ينورها بصلاة خاصة من نماز آیا سرا نور بی. فهر کس وفات بی چو مکن منا توار مجنب. فنماز جنازه مهمترین چیزی. فچه نماز جنازه شيء زانک بی هن دعا استغفار. يعني نماز جنازه مردم دعاء الوت مردق واسطة استغفار الوت مردق واسطة. فهمي دعاء واستغفار ثواب رسي مردقا چي رند جنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي كابر مردقا كابر دا بار دا برابر رسول الله چه وشتي استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفار بوانه وتبرات واسطة من مردقا دعاء بلوتي الله سبحانه وتعالى آية ثبات بدا كبر توكا توفيقي بدا كبر توكا هر جوست پرسي كنانتي آي إجابة برابر بدا. فهي دعاء استغفار يعني ثواب رسي مردق واسطة. الله سبحانه وتعالى توسيب دا قرآن مسلمانا هما بيسريقي مسلمان وفاة بالتقايان واسطة دعاء الوتقان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وشي هما مسلمان نيكي مردم هماها راندات كان يعني ما شما ما دوال وتين بيسريجي مسلمان واسطة. رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانه بغير چه مرچگين روچا هر مسلمان واسطة ما شمايان واسطة دوال وتين مدل توكا هيك حسد وغل وكنت نية مسلمان سرا. فدعاء عظيم ترين چيزي مردق واسطة رسي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قوش إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هرب مردق بمري خلاص آي كتاب بند با آي دفتر بند با آي كاربار ثوابي كتگي خلاص با ردق إلا من ثلاث سي چيز مردق رسي رند مرقب.
وشتی صدقه جاریه هر بود زندگی توکا هنچین کاری کتگی نیکین کاری کتگی رند مرگا آی سر بیت آی ثواب رسی. مسیدی بسته رند مرگا یه مسید هسته چاعت جتگی رند آی مرگا یه چاعت هسته هنچی هر کاری دره چه کشتگی ما چه کشتگی رند آی مرگا یه ما چه دره هسته آی نیت همی بیتا یا الله من دنیا تو که آخرت منشی ثواب دایشی شی ثواب آیا رسگه. او علم ينتفع به هر به هنچی مردمی بیتا عالمی مردمی بیتا علمی هسته علمی وتی نشر کتگا کتابی لکتا فاشی یه علم یه صاحب علم ثواب رسی آی ثواب بند نبی. لحت مردم هسته علم نیه شان ثواب چطور رسی علم ذریعه یه هر وت جهدا همه علما عالمان علما نشر بکنه قرآن مثل قرآن بزيرة مثل 40-50 قرآن بهر بکنه یک بستری علمیه مسیتان یرکنه مدرسه دینیانی بدايه همه چوک قرآن وانگه حفظ کنه همه چوکان قرآن بدايه جزء عمه بدايه همه قرآن مثل علم كتابي علم صحيح بخاري مسلم شان شرحه لحتي كتاب بزيرا بداية هدية مدرسة عالمان بداية همي وازا مردم ناشر که همي وازا مردم بگیری يعني شنگه بکن بس سنبالي بچه هما وازا شريع صحيح هم هني مشميت وكا باز وازا انتشاره هنچين وازا مردم هر باشان نشر بکن گناهکار بی قیامت روچا هنچين وازا باز مردم هسته هنچين پورا واشين وازا لكن الله كره جرمه مزني جرمه چو هن یک واضح درات که یکی گوشی ما الله عبادت کنه ما ترس که الله عبادت نکنه نه ولا ما عبادت کنه ما ها دل ما نگنه چه الله ما را ثواب بده بس ما الله عبادت کنه ما دوستی الله ما دل نقشه کت الله دوستی چه هر ما الله عبادت کنه نیت ما را ثواب بده یه تجارتی عبادتی و هر ما عبادت بکنه چه الله ترسه مرا دوزده بیا یه نوکری عبادتی عبودی عبادتی ما این خاصی عبادت لوته ما دوستی الله دوستی عبادت کنه والعیاذ بالله یه خطیری هبرا بس ظاهرا مردم عالم مردم نزانه وش بلکن شری چیزا هنچی واضح مردم دستا کپیر شنکی که هجبر واضح علم نصیحت ترى آت کرسیت و نزانه مسائل شرعیه دینیه یه چیزا هجبر شنگ بکه هر بها لحت باز مردم واز کنند واز توکا گوش هر کس یه شیعه شنگ بکه انچو ثوابی رسی انچو دوال وطای واسطه یا الله گناها معاف کن یا الله درجه برز بکه هر کس یه وازا شنگ کنیب انها شنگ مکه ای واسطه جائز نه شنگ بکن چیزی تو بزانه اشي خلاف دينه خلاف سنته خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته خلاف صحيح اقوال صحابه ائمه تابعين فبايد مردم فهمي ببيدين توكاب. فاذا ياك چیز مهمترین چیز ما شما گوید نماز جنازه دعاء استغفار همي صدقه جاريه انسان ود زندگی و تعدك علم سبب علم نشر بك صالحين صحيح علم چدراهي علم شرطين علم قرآن كريم قرآن تفسيره سنة رسول الله صحيح بخاري صحيح مسلم أبو داود ترمذي نسائي همشان شروحه علم صحيح مردم نشر كان شارين واز نشر بك آيها أجر إن شاء الله رسي رندق وشت ولد صالح يا مردم بميري چوكي ببيني كين چوكي چوك آي واسطة دعاء بلوتي بچا پده همي دعاءات أو ولد صالح يدعو له ياك چوكي هسته رند آي مرگا ये चौक नेके चौक बच्चा की बीबीशा जरे की बीबीशा चौक के आई चौक मुबाशरे बीबीशा या नुमासके या नुमासगे या नाती के बीबी आई वास्ता दुआ बलोटी आई अल्लाह सुब्हानहु व तआला थवाबिदा मोजिदा दरजाए बोस्तर का عذاب نجات دا درجه बोस्तर का फदराही ये रहमत थवाब दुआ चौकानी नुमासगानी मुर्दगा रसी फइदन ये चीज अब मुहिम तरीन चीज है हमें दुआ इस्तिगफार है दिगर लहते चीज आत का हदीथा सहीह है ये चीज रसा थवाब मुर्दग वास्ता हर बहमा जिंदगी बिका या की चीज सदक़े है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीथात सहीह सअद बिन उबादा वश्त या रसूलुल्लाह
من وات وفات بتا فجأة يعني ساكتي كتا جو وفات بتا بس هربا آيا مثل زندق بتين وقت بتين آيا وصيات كتك ما صدقة كاشي بس آيا وصيات نكتا ما هربا آيا واسطة صدقية بكنو آيا من مات ثواب رسيق واشتهاو ثواب رسيق واشتها رسول الله تشي صدقة شرطك واشتي سقي الماء آي واسطة آب بهر بكن فسعد بن عبادة چاتی برابركو مردمان واسطة وقفكو ثواب نيت ماته فشرطين چیز صدقة جارية هرب انسان تونية صدقة جارية وتمر دق واسطة بكن بس هما جاگه مثل شرطين چیز آپين چاتين بس کجای بكن هما ملك مردم محتاجا چاتا هما ملك مردم يعني چات يعني خاصة لحتي ملك هستن يعني آيان زندگی آيان دراهی همه چات آپا مثل گشتر بيچي اهتمامي هسته یا تو مسیتی بنده ترى قدرتنا کمک بکن مسیتی مثل مليون 2 مليون لكيت تو 1000 هور بکن 5000 بکن همان یکی مردم صالحین مردم مسیت بنده گایم تو چیزی هور بکن فيك صدقه تو خراكي نام هدا در بکنه فقير مسكين تنيات همتي مردگان ثوابري چه صدقه پوچه تو بده غريب مسكين نيات همتي مردگا ثواب برسي ترها ये صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثات صدقه رسي ديك چیز حديثات کا رسول الله گواشته ادراهي چیزا ما گوشون احاديثات کا رسول الله وات گواشته رسول الله دوست کتا رسول الله جواب داتا یا کی آت کے جنین گوشته یا رسول الله من ماتا روچک بتا روچگی پورا نکتا وفات بتا يعني هما قضاء ادا نکتا جائزه ماي واسطه روچگان بدارون گوشته ها رسول الله صلى الله عليه وسلم گوشته هر بتی ماتا وام پیر بی تو وامان بده قبول بیا قبول نبی گوشته بله گوشته هنچو گوشته يعني متمات روچگان بدار وشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بخاري مسلم ام المؤمنين عائشه من مات وعليه صيام صام عنه وليه هر که بمیری آی سر روچگ هستم آی ولی تونا آی واسطه روچگ بداره و چه چهی حدیث هزانک بی وام هر که هر انسان بمیری وامی پره هر قیمت بی 10 بی شه 20 بی شه اول چیز همیشی واما باید کشک ببه چویت پیسه و چه همه مردک پیسه و هر با مردگی نیه باید مسلمان آی واما ادا کنه مسترین حق شرطرین ثواب شرطرین یکی تو بکنه مردک واسطه هر با وام بره توامانی ادا بده رسول الله صلی الله علیه وسلم یک بری جنازه آرد گوتی نماز جنازه بده جوستی کو آیاشی وام پره گوشتی یکی اگوا گوشتی یا رسول الله 2 دیناری پره فرسول الله گوشتی شما وتی جنازه بده فابو قتاده گوشتی یا رسول الله شی وام من سره فگوشتی رسول الله شره فآت رسول الله جنازه داد دومی روچه پدن رسول الله جوست کو ابو قتاده توشی مردگ وام داتا یا نه تو من تحمل کنو وشی اگه من نداتا پدن دومی روچه پدن رسول الله جوست کو گوشتی ها یا رسول الله من داتا گوشتی الحمدلله هنی راحت بی مردگ فیک مردگ وام پره تو وامان ادا بکنه ترا ها یہ ثواب رسی مردگا ثواب رسی ترا اجر ثواب رسی تنیت همشه تخفیف بی مردگ سرا یہ سومی چیز ہے حدیثات کا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیان کتا مردگا رسی حج مردگا حج نکتا عمره نکتا جائزه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احادیث باز آت کا ہمیں مانایا جوستے کتا حدیث ابن عباس دگر وشتی یا رسول الله دک جنین رسول الله جوست کو دک مردک یاد کر رسول الله جوست کو درست همه جوست کو یا رسول الله یک یگوا من پیت مرتا یک وشی من مات مرتا یک یگوا من پیت جنین یگوا من پیت هنچو عاجزه نتونی حج براته فدرست رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه دا گوشتی حج بکنه وت پیت ماتا حج بکنه وت مات واسطه عمره بکنه وت پیت واسطه عمره بکنه وت مات واسطه فشي معناه ياكي هربا بمري حج فرض بتاعي سرا يا قولي بتاعي ما حج كانوا حج نكتا عمره كانوا عمره نكتا جائزه غاي مردق واسطه مردم حج بك عمره بك باذن الله ايا ثواب رسي ومهم ترين تدروستا همشن دعاء استغفار هجبر مردق ما شمشه وارزان ترين چیزی ثوابی گشتریم اجری گشتریم دعا بلوت مردگ واسطه نمازه دعا بلوت مردگ نمازه
مردق واسطه رند نمازا دعا بلو هر وقت ترى فرصة رسي مردقا شرطرين چیز تو الله سبحانه كرا شرطر نافع ترين چیزیں مردق واسطه همي دعائي. لكن لهت مسائل هستن علماء اختلاف كتا ايا شي رسي نرسي چو يكي قرآن بواني قوش ما ثواب مردقا ديو چو من دركات نافل بوانو مردقا ثواب ديو. فيه عالم اختلاف بتقى همي سببا هيك حديث نيستن رسول الله صلى الله عليه وسلم قواشتا قرآن مردقا رسي، حديث نيستن رسول الله قواشتا نماز يكي نماز بكان نافلة مردقا رسي، نا صحابيان قواشتا نا حد شي حديثي استا رسول الله جوز كتا رسول الله جواب داتا. فهمي سببا لهتي عالم قواشتا هيك نرسي مردم بكان ها خلاف سنتين بديتكو لهتي عالمه هنشو ساكترم دواجته وشتي يدين دينه شا الله كيتن شا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتن لهتي عالمه قواشته إنه رسيب نماز داب حج دابه قرآن واناك شو دعاء مانا قرآن مانا ياكي دعاء رسي برش قرآن نرسي لهتي عالمه هنشو قواشته يعني رسقا رسي لهتي عالمه قواشته هجبر نرسي خلاف سنته يبدته ولهتي عالمه قواشته إنه شي نماز مانا حج مانا ياك هرب حج رسي مردقا نماز ها رسي تو نفل بوانا مردق واسطة قرآن بوانا تو دواب فريات بكن الله مردق واسطة يا رسي حديثات كفرش قرآن نرسي ما قشون شرطين چیزیں مردم ہما چیزاں رسول اللہ گواشتا یہ چیز رسا مردق واسطة ہمیں چیزاں ما مشغول بے یہ دراہی مسلمان اتفاق ہے شی رسی. ودومی چیز ہر با یکی انسان قرآن وانی هر با گوش من قرآن وانو من نیت همشه مردقا ثواب رسی شرطرین طریقه همشه تو قرآن بوان هلاس کن جزء دو جز یا مثل قرآن کامل ختم بکن رنده دعا بلوت مردق واسطه یا الله من مردق گناهم معاف کن یا الله ببخشی یا الله درجاتی برز کن یا الله همین چو ثواب موانت قرآن همین چو ثوابی آیا بده همین طریقه باذن الله شرطرین طریقه بلچه اختلاف مردم خارج ببی وها مردقا بإذن الله الله سبحانه وتعالى شويت رحمته وقانجا ثواب بدا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.